Yeah, nomke nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namthandani ka navula hi mhaka ya psychology loko a ri karhi a chinghela Team Dr Joe Shirimani as a whole. I think swi fele ku swi vula sweswo. Tlhelo la hi mhaka yin'we yi nga kona ya Mandla Gingirikani ku ri why se a ri ku pawulukeni. Se swi kahle ku video leyi mi kumeka mi yi voni hinkwayo because mi ta mi kha mi twa swo tala. Yeah, as you've seen already ni vekele ti-video ta psychology ta vekela link ka top comment ku na video leyi na ha ku yi vekela ku ya le test laha a ri karhi a chinghela Team Shirimani if ndlela ngopfu lava vo ka va nga swi twisanga ku message loyi a ku yini misa luwa. So lexi a zama ku va kha xi vula laha a zama ku vula ku le a ri kona le ka yanani ka Team Dr Joe Shirimani a va n'wi tshika a huhula by ku va n'wi tshika a huhula a vula ku a va n'wi tshika a dyoha ma yi kuma yana mhaka leyi swilo swa ku a va n'wi tshika a dyoha a yimbelela swin'wana swin'wana swi a yimbelelaka swona laha va nga ze va n'wi guide no n'wi guide hi leswi a zamaka ku vula swona. So then le a nga kona ka Team Phosa leyi hi nga swi vula tani ku hi le ka Team Phosa le ka Ngalasi le i va kha guidiwa se i tiva na tikhona loko mo yi twa kahle video leswi a kha vula swona ku hayi se i tiva na tikhona hi knows ku tikhona teti a nga ti vula a mhani swi tiva ti swo yimbelela ku na tikhona teti a nga ti dyondza le leti a nga ti tivi before ma yi kuma nyana. Yeah, so in as much, to be honest, the guy said, in as much Dr Joe Shirimani kha yi hleketa hi khwiri sweswo a hi xihundla. I don't think va yisa lava va fe ngopfu swilo leswi va kha va swi endla ta va khavhara hinkwavo se vona yena psychology Mr Post na Benny Mayengani hinkwavo va endle the same thing even Prince Rangani kokwani yo tlhatlhelela like leswi va fika va swi endla va fika va endla Dr Joe Shirimani ximphuta ma vona yana hinkwavo leswi va kha va endla swona va fika va hi hundzola xiphunta because a va acknowledge the fact ku hi yona yi nga fika yi va dumisa i issue leyi nga kona a va swi acknowledge leswi swi nga ku nyangatseni va yisa lava hinkwavo hinkwavo loko mo yingisela kahle tone ya vona loko se va sukeni le vo tirha swo blame hi mhaka yana ya mali. So psychology futhi swa leswi va worse because lowu wa i tlha a yena a yi discredita when it comes to his music ma vona nyana and then ni swi tiva ku ha swi tiva ku misa luwa i dume kwale ma vona. Yeah, se ha swi tiva ku i dume ka leyi a na ha be na pause nyana because wa famba i tlumbiwa. Yeah, i dume le ku tiveka ka psychology breakthrough ya yena yi ve le ka Dr Joe Shirimani breakthrough ya loyi inani loyi Benny Mayengani na yena yi ve le ka Dr Joe Shirimani wona yana. And then breakthrough na ya Mr Post maybe slightly le da ina ko sa di dume nyana mara ku va sa a hetela sa kumeka va kha tiveka ngopfu na yena i tiveke le ntsindza le ma vona yana. So yin'wana timhaka leyi va kha yi nyangatsa hi va yisa hinkwavo because swi kombi na ku tone ya vona hinkwayo na ya Mr Post na hi leswi a nga swi vula i te hi yena a tsala leyi like a nga ha acknowledge ma vona hi ku i tlha a vula ku i suke hi mhaka leyi a beliwa xi xin'we ntsena which if we have to be honest a swi nga ri fair loko a fika vula sweswo ku le a beliwa xi xin'we ku ri ke xi xin'we xexi a beliwa xona hi xona xi nga endla ku a hetelela a va tivekini. So ni twe swi va swi ri swi nga vangi kahle leswi a nga swi endlisa swona ma swi vona swi fike swi va swi nga ri fair because na yena i teke the same road ma vona. Yeah, so leswi nga ta ni kha ni swi vula leswi ku hayi hopefully loyiwana hopefully loyi yena i psychology ta fika a humesa a strong project because if a nga humesa a strong project it means a ti poyile ngopfu ma vona. So leswi nga ta ni kha ni hopa swona ku mesa loyi ta kha humesa a strong project ma vona than ku va a fika a hi disappointa ma vona. Yeah, so xin'wana lexi nga ta ni kha ni xi vula ni ta ni kha ni addressa the second card leyi ni nga yi vula ku ni ta ni kha ni yi addressa and then this matter ku ta ku ri leya ya lowu Mandla Gingirikani as I've said ya yo leyi ni nga ta ni kha ni ya addressa ka mhaka ya sweswiwa. Se question i ku yi sukela ku hi beef leyi ku sweswo ndzi na ku me no na mutswaka or something ma vona. So beef leyi leswi yi nga sungurisa swona i ku na video leyi a nga tshama yi endla Mandla Gingirikani and then loko a yi endla la i fika a kombisa ku hina va ti-channel letin'wana hi kopela ka yena like ti-video loko yena a endla ti-video la hina hi fika ku hi kopela ka yena that's the message which he said. And xin'wana lexi mo ka mi nga xi tiveki misa la hamba ku swi chanelana if mo yingisela tivhidiyo ta hi ta khale swi hamba vula ku lava swi chanelani va swi chanela hambanya ti-channel letin'wana loko ta ha ri ntsanana minkarhi leyi
ma vona yana. So leswi mi nga fika mi swi tiva sweswiwa Mandla ya Manyangatsi channel ya Manyangatsi yo the biggest now yi kulu ka Mandla Gingirikani. So ku kumbuka xaka hi swi heri ku za a nga ha vuli ku swi channel masiku lama i ku se a nga ha na that influence la a na yona before ma vona yana. So and then ya leswi mi fika mi swi tiva sweswo leswi hi lwelaka swona se no nkhanye vo ma vona. Se reason yo va channel ya yena se yi borha endla swilo swo mphunto a nga ba na xikipa la or the polygamy swo ti-polygamy swa yena a compare na vanhu se a nga ha swi ti no ta endla yini hi content. It's because i te hina hi kopela yena. So the mistake which he made i ku yena swilo swa yena yi endla swilo swa high production ma vona. So high production yi teka nkarhi ku yi endla so swi fana swo mi video yi ku ri high production ya nchumu sweswi ni ngo record nkarhi wun'wana wona sweswi no record and ni uploada at the same time. So i problem leyi nga yi endla yaleyo so yena a nga koti ku keep up by the time yena a release yena video hini hi va endle khale so a nga ha koti ku va a endla content and ni vula no yimala loko o bayiza a endla content leyi hina van'wana hi nga ta hi endleni ni ta endla video ni ta n'wi bifa ni ta n'wi komba ku i ximphuta ni n'wi komba vuphuta bya yeah I think sweswi hi ta hi tsemela mara at least now mina ma kota ku vona ku endleke loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.